Sada kad smo se tukli sa njima, moraš i sad jebeš i mati rupiš. Nemojte to više, gdje malo sputa neko iz ovo zbije. Hajmo malo dal, hajmo. Ne voli tu zlaka da im jebete mati rupičku. Sad ću mi s njima rad tamo kad uđu. Nemam ti tu zlake, ja imati. Ne znam, vrlo. Ima jedan sin za 8 za Tuniju, da Ahmeda se ne prišta, Ahmed je to Gdje si glumani? Šta? Glumne, naprijed! Luć ošao dol, hej, rođa. Gdje? Tamo, nas. Rijale. Sjome rotni ove granate. Pa šta ja znam? Neka ići. Ima munici dol, ima svega. Sve smo zarobili sve. Vanje ljudi kako piju li molta lavan, sizu. Kako pije od vola. Ena, osvoje šuće tako, gdje si ti hoć? Hajde, Jančar, za mnom. Ajde ćemo kidati ljudi. Čekaj da kidi. Daj, neki. Neki. Soli. Gdje si bio? Gdje što te zubo? Zeri moći ovdje. Čekajte ovdje, ko neći drugi šerpek, onda vi krište. Hajde, Mire! Hajde, Vete, govara, šeti. Gdje? Avio. Staj. Hajde, Mire, ti! Kaže, stojim ja. Ali vi ćeš tako prišli. Pušta, dignemo ovoga čovjeka. Hajde vam. A znam, ja sam rekao mene. Vidio reakcije. Ajmo, kaže. Čekaj, kidaju ljudi. Gdje si liči? Pa ne da popiju. Gdje si? Ej! A mi vi Momci, gdje morate iznijeti samo do naše ove tamo? Samo da se starinje. Hajde ljudi, prolazite. Voda. Nije civila, možda dvojte. Gore. Evo, Aki. Aki ukras. Pokušat ćemo, samo se izvuče narod, pokušat ćemo sve da uradimo. Plavi, to je ja kažem. Ja sam njih putio. Ila. Gdje će oni tam neki ovdje me bliže go? Bliže ovdje ima neki, sad je tam. Lakše im putem. Haj neki. Bijeli. Treba izbaviti one trage ozdo i tenko i muniki. Hajde brže malo promašli vezu. Hajde onda, hajde. Slušaj da vidi čovjek. Nije neki da nosi uvijek. Hajde. Brže tlaču uvijek slušati ovo. Nemoj korirajte. Lači je to dok. Ko hoće, znači ovo, tri momka su prvo. Idi, kodili, što nam ovo. Sad sam se vam
tako, da ima evi hajtiće komundi i samo nemoj se pucati. Ja, nemoj to odnuža granata. Zbog granatiranja. Ja. Ima on poslao. Čovjek, dobro? Bolje. Dobro, Amer. Još mi brata nema, he. Pozdrava. Daj malo vodi. Ima tamo vodi. Jesi, nisi tu zlati napraviti. Ne, reći kako je bilo, loše. 5 puta zasjeda je bila. Kamenica, onda, kako se zove, veljava glava, doli na asfaltu. Vođak, veljava glava, snagovo. 4 zasjede smo imali. Masakr je bio. A šta smo im radili ovdje? Ovako ćemo pokoriti čitav BH, ako voli. Kus ti šovna, odnosno? Pa znaš gdje smo se mi ubatili? Ubatili se ovdje u... Ne, ubatili se nudan izvan Ajdum, uda preko četiri onda. Muđahdini, bilo je nekako. Znaš šta smo im radili? A trči nama, predavaju se, čuješ, mi se Srbi, znamo. Tako snima sjeve. Pa gdje si? Da ima? Dobar ti. Dobre, kako si ti? Alhamdulillah, dobro. Uska. Ima uska. Gdje me vrate? Gdje va ga? Ajmo sada. Pa jedva ide čovjek, hvala. Ajde, ja ću po njih. Eka, živ. Eka, živ. Merhaba. Ja to Džeke ima. Vići! Kada onu plaću od moći! Živjela armija Bosne. Hvala ti. Ovdje, ne znam, nije trebalo da tako. Gdje si to? Gdje si to? Kako nima ošli goram, svi treba. Da si rekao, evo Albi, što si propustio? Oni, Stefan, kako malo to? Salam alaikum. Alaikum salam.